mu rukerera rwo kuri uyu wa 27 Mutarama mu 2025 nibwo umuvugizi w'umutwe w'urwego rwa politiki mu mutwe wa M23 Laurent Kanyuka yemeje ifatwa ry'umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati turasaba abatuye Goma gutuza, kubohora uyu mujyi byarangiye neza kandi ibi bintu biri ku murongo. Ni mu gihe kandi uyu muvugizi w'uyu mutwe yari yaraburiye abantu ko nta kabuza mu minsi mike cyane bazaba bafashe uyu mujyi, benshi bakagira ngo ni amashyengo. Ku gicamunsi cyo ku ya 23 Mutarama mu 2025 n'ubundi uyu muvugizi wa M23 yatangaje ko abatuye muri uyu mujyi bababaye cyane, abateguza kubohorwa. Yaragize ati abaturage bagoma barababaye cyane nk'abandi banyekongo. M23 iri mu nzira ijya kubabohora kandi bagomba kwitegura guhikaza uko kubohorwa, ntabwo bakwiye kugira icyo batinya. M23 igiye kubazanira amahoro. Iri jambo rya Kanyuka ryari rifite igisobanuro gikomeye kuko nubundi kuva muri icyo gitondo cyo kwa 23 abarwanyi ba M23 bari baganiriye n'ihuriro ry'ingabo za RDC mu mujyi wa Sake mu birometero birenga gato 20 werekeza Goma. Mu bundi butumwa yatangaje, Kanyuka yamenyesheje ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro mu muryango w'abibumbye MONUSCO n'imiryango ya Afrika y'Amajyepfo SAMIDRC ko nizigerageza kubarwanya nabo bazirwanaho. Ni mu gihe kandi mu ijoro ryo kuri itariki ya 23 Mutarama aribwo uyu mutwe wa M23 watangaje ko General Major Chirimwami Nkuba yarasuwe mu gace ka Kasengezi. Chirimwami yishwe ubw'ingabo za RDC zari zihanganye n'abarwanyi b'uyu mutwe mu mujyi wa Sake no mu nkengero n'ubundi mu birometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Muri uwo mwanya yari agiye gutera ingabo mu bitugu abasirikare ba leta no kugira ngo hafatwe amafoto ari kumwe n'abari imbere ku rugamba. Iyi ni inkuru yavugishije benshi ubwo M23 yatangaga iri tangazo, bamwe bakagira ngo no gushyenga, ariko biza kwemezwa na General Major Enkenge ubwo yahamyaga iby'uru rupfu. Yavuze ko Chirimwami akimara kuraswa yakomeretse cyane ndetse aratabarwa, hakorwa buri kimwe cyose ngo agezwe Kinshasa aho yagombaga guherwa ubuvuzi bw'ibanze ngabe yanajyanwa no kuvurizwa mu mahanga, ariko kubw'amahirwe make ibikomere biramuhitana. Uyu muvugizi kandi yahise atanga ubutumwa ku ihuriro ry'ingabo zivanze n'igisirikare cya RDC ku buryo bwiza bwo guhorera Chirimwami ari ukwegeza M23 kure ya Goma no kuyambura ibice byose igenzura. Yaragize ati uburyo bwiza bwo guhorera Gen Major Peter Chirimwami nuko tugomba gusubiza umwanzi kure ya Goma no kumwambura ibice byose yigaruriye. Ni inshingano, ndetse izo nshingano ni uburyo bwo gukunda igihugu. Nyamara ibyo byose yabivugaga atarabona. Chirimwami yunamiwe na Perezida wa RDC Felix Tshisekedi. Havugwa n'amateka ye ko yavukiye mu bwoko bw'abashi mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Akazi ke ka gisirikare byavuzwe ko yagakora igihe kinini mu burasirazuba bwa RDC. Numwe kandi mu butegetsi bw'iki gihugu cya RDC kizeraga kahazi neza. Yakunze kugaragara nk'ushyigikiye cyane imitwe irimo Wazalendo na FDLR, ndetse yerekanye uruhare rwe yeruye mu mikoranire y'igisirikare cya RDC n'iyo mitwe, by'umwihariko mu ntambara bakunze guhanganiramo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Raporo nyinshi z'impuguke zagiye zigaragaza ko General Major Chirimwami yari we shyiga ry'inyuma mu guhuza FDLR n'ubutegetsi bwa RDC ndetse n'ingabo z'iki gihugu. Mu rupfu rwe rwababajwe nabi imbere mu banyekongo, rwabaye intandaro y'uburakari bwa Kongo, bazi ko bagiye guhana bihanukiriye M23. Byabaye ibindi ibakoze mu jisho kurusha. M23 ntiyari iri muri Sake gusa kuko n'ubundi isanzwe igenzura n'ibindi bice bikikije umujyi wa Goma birimo Minova hafi y'ikiyaga cya Kivu ndetse na Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Nyuma y'ibyo byose wa munsi umutwe wa M23 wari utegereje kuri bo wageze rwose, aho mu rukerera rwo ku 27 Mutarama umwaka wa 2025 babyemeje neza bidasubirwaho ko Goma iri mu biganza byabo.
Mu gihe abarwanyi ba M23 bari muri uyu mujyi, Kanyuka yasabye abasirikare ba RDC kurambika intwaro zabo bakishyikiriza ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Kanyuka kandi yasabye abasirikare ba RDC kwihuriza muri Stade de l'Unité ya Goma mbere ya saa 9 z'urukerera, abamenyesha ko nyuma y'iki gihe ntarengwa abarwanyi babo baraba bagenzura uyu mujyi. Ingabo za Irigwe ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni zatangaje ko guhera mu masaha y'ijoro zakira abasirikare benshi ba RDC bahunze M23 yahagaritse by'agateganyo ibikorwa bikorera mu kiyaga cya Kivu na Albert kugeza ubwo izasohorera irindi tangazo rizasubukura ibindi bikorwa byayo. Uyu mutwe wa M23 ufashe Goma nyuma y'iminsi 2 uhaye ingabo za RDC amasaha 48 yo kuba zarambitse intwaro mu rwego rwo kwirinda guhindura uyu mujyi kibuga cy'imirwano. Mu mujyi wa Sake no mu nkengero zawo, mu nkengero za Goma hari hakomeje imirwano ikomeye yari hanganishije impande zombi. Ingabo za Loni n'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo zafashije RDC mu kurinda Goma, ariko zageze ubwo zikuramo akabo karenge nyuma yo kurushwa imbaraga. Kanyuka yaragize ati M23 isabye abasirikare bose b'igisirikare cya RDC bari mu mujyi wa Goma no mu nkengero kuba barambitse intwaro zabo hasi mu masaha 48. Ukwiye kwifashishwa nk'urubuga rw'imirwano, ntabwo uzihanganira bitwaje intwaro bari kwibasira abasivile. Mu gihe ingabo za RDC zivuga ko ziri kurinda umujyi wa Goma kugira ngo udafatwa, M23 yatangaje ko ubuzima bw'abahatuye bwazambye kurushaho bitewe ahanini n'umuyoboro w'amashanyarazi n'uw'amazi byangiritse. Tariki ya 23 n'iya 24 Mutarama 2025 M23 yari yatanze imburo rwose ko ari cyo gihe ngo ifate umujyi wa Goma kugira ngo ihagarika kababara bawutuye batewe na leta ya RDC bari bafite. Yamenyesheje yemye bazayitambika kwizahangana nabo kakava. Kugeza na n'ubu ikirere cya Goma cyose kirafunze. Byari ibyishimo kandi ubwo uyu mutwe atangazaga ko wamaze kubohora abaturage bari barafashwe n'igisirikare cya Kongo bazira ko ari bene wabo n'abarwanira uyu mutwe. Kuri ubu ntiharamenyekana neza byeruye ikindi gikorwa gikomeye uyu mutwe ugiye gukurikizaho, gusa turabasezeranya ko dukomeza kubakurikiranira aya makuru hafi. Mwakoze kubana natwe, nge nari Benita Giraneza turabibutsa ko igitekerezo cyanyu n'inyunganizi byanyu bidahejwe hano kuri BGU Space.